FC Barcelona n'ikipe ya Atletico Madrid ni La Liga kuri uyu mugoroba umukino uza kuba ukinwa ku isaha yine umunsi wa 15 wa La Liga. Barcelona ya mbere ku rutonde rwa shampiyona n'amanota 38 irakira Atletico Madrid ya kane n'amanota 31. Atletico ni itsinda rishyikira. Atletico gutsindira Barcelona irahita ifata Barcelona irabizi ko Real Madrid ifite Athletic Bilbao ku munsi w'ejo. Yes, ifite Athletic Bilbao ku munsi w'ejo. Cyaba ari cyo gihe cyo kuyishyiramo ikinyuranyo cyangwa n'uyu mukino ubwawushe kuri uyu mugoroba Atletico na FC Barcelona ubwawo ni umukino ku rupapuro ukomeye cyangwa mu kibuga. Barcelona na amakipe wavuga ngo harimo ikinyuranyo Barcelona kuri Atletico Madrid urebye uko n'amakipe yitwaye yatangiye ino sezo muri La Liga Santander. FC Barcelona maze gukina imikino 7 ku kibuga cya FC Barcelona ni ibibuga bibiri sofa kuko siyo yatangiriye, ariko muri iyo mikino 7 yatsinzemo 7 nta nuranganye. Ejo bundi ngira ngo weekend yashize nibwo yabaye match ya kabiri FC Barcelona ikiniye kuri Camp Nou ivuguruye itsinamo ibitego byinshi birumvikana. Itsinda Atletico Bilbao, ejo bundi itsinda n'indi kipe ibitego 4. Ubwo bivuze ngo kuri Atletico Madrid akazi ni kenshi. Kuri Montjuic Atletico Madrid sezo yashize ni yabona intsinzi hashize igihe kinini. Ahandi Barcelona yaratiye hashize igihe kinini. Bivuze ngo hashize igihe kinini kuri Camp Nou Atletico Madrid datsinda ikipe ya FC Barcelona. Ni ibintu bishoboka. Yes, cyagiherukaga 2013. Ni urumva ko ribwirirwa gutsindira Camp Nou. Umva ko imyaka igera muri 12 abari myinshi umuntu utamutsindira aho ngaho. Ni ibintu bishoboka. Yes, birashoboka, ariko nakazi tujuru kakomeye kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko FC Barcelona byibuze harimo abakinyi babiri bakomeye muri secteur offensif yagaruye. Abo ngabo twarabonye ko yari upungufu ukomeye kuri FC Barcelona upande wa Chamboriage. Ndavuga Pedri nk'umuntu urebye le chef d'orchestre kuri iriya tiki-taka FC Barcelona, hakaza na efficacité ikomeye ya Rafinha. Abo bakinyi babiri namya neza ko Barcelona yari bakeneye cyane. Biyongera ko amazi iminsi yaravuye mu mvune, Robert Lewandowski yarakize imvune. Ndetse na Lamine Yamal urimo wanshe na match. Ndahamya neza ko defensivement Atletico Madrid ishobora kuza gusufura kubera iyo armada offensive ya FC Barcelona. Secondly nuko ikibuga nanone gishobora kuza kugora ikipe ya Atletico Madrid nkuko kimaze imyaka irenga 10 kigora, na public yiyongereye n'umufana wa 12 n'umukinnyi wa 12. Ariko muri football turimo turareba amaresultat atandukanye. Buriya niyo mpamvu burya rokoro zibaho kugira ngo ziveho bazikureho. Pourquoi pas none itaba n'inshuro ya mbere nanone nyuma y'imyaka 12 kuko nayo ifite secteur offensif nziza Atletico Madrid. Kwa ujumla navuga ko avantage ni FC Barcelona, ariko dushobora kubona match nziza de grande qualité ishobora gukinwa par des grands joueurs. Rakoze cyane kugarura aba bakinyi b'imena bayo. Twabonye buryo yastaragurinze mu minsi ishize, ndavuga Hans Flick, ariko kuri ubu ngubu umuntu avuga ko groupe yuzuye abakinyi be bose beza yarafite bamuhesheje n'igikombe cya championnat. Warareba n'umukebo buryo arimo aritwara. Lucas Moura yavuga ati nicyo gihe kuri Barcelona ko gufatiraho igashyiramo icyo kiranyo hagati yayo n'ikipe ya Real Madrid. Nibyi byaba ari byiza mbere na mbere ari ugusiga Real Madrid wenda na Villarreal, ariko hari no gusiba
Atletico waba uyishyizemo amanota 6 ni byiza burya iyo winjiye muri za transition winjiye muri za 40 nabonye muri zino shampiyona zino grand champion umuntu utanze undi muri za 40 akenshi aramusika iyo umutanze muri za 40 uramusika hari avantage share abigarutseho yo kugaruka mu rugo ku ikipe ya Hans Flick ni imikino 2 bahakiniye yose batsinze wanyuma no baba batsinzemo Alaves ejo bundi muri weekend New Camp Nou Spotify Camp Nou iyo ni avantage ikomeye hariya ni temple y'ikipe ya FC Barcelona iri hariya si kimwe na Atletico Stade tundi two kumumena n'ahandi yabaga yatiye hari ikindi kintu cyongeramo kuri ekipe yabo Atletico Madrid abikipe ya mbere batsindiye birashoboka ikipe ya Diego Simeone iri kuri forme uyu mwaka yongeye kugira defense nziza aba basore ba Clemar Ingre byarabakundiye ba Jimenez n'abagenzi babo barimo baritwara neza niyo kipe imaze gutsindwa ibitego bike muri La Liga igitego 11 mu mikino 14 urumva ko nta nubwo ari igitego kuri buri mukino iri kuri forme kuko muri La Liga imaze imikino irenga 5 idatsindwa toute competition confondue imikino 7 iherutse gutsinda ikipe ya International bahintsinzwe yayo ya mbere ku mugabane w'Iburayi muri Champions League bayitsinze ibitego 2-1 urumva ko nabo byibuze sofa wavuga ko Simeone wenda afite groupe nzima afite umusore w'umunya Norvège Serrot uyu mugabo numwe mu bantu bagora cyane Barcelona ukahuye nayo arayitsinda mukino heruka yitsinze ibitego 2 ese uyu munsi po ku Barca arabasha kumuhagarika wenda arebe yuko yamubiza icyuya ni duel itegerejwe cyane se yanabanzamo inagoye kubera ikiya musore ni igisore kweri afite taye arabangutse noneho hakaba ikibazo cya Araujo wahawe uruhushya dahari Araujo nicyo kimekanike bahangana ne barega kwiguhangana ikintu Sorot akomeyeho kindi ubundi abantu barebare ntago baba babasha kwirukanka ariko timing ye ntago ari umuntu urarira cyane timing ye yagusize intambwe imwe biba birangiye urumva Poko Barcelona ngafite akazi ariko nanone nabo niba araborohewe niba afite Llorente iburyo kwandi rw'ikipe ya Atletico Madrid Mourinho uraza kuhakina afite akazi gakomeye kuko Rafinha ejo bundi agaruka ntago yagaragaye nk'umuntu rumaze amezi biradakina urumva ko we na Barde nabo ku ruhande rwabo uburyo baba bagenda baherekanya umupira n'amasantra hari imbere birakomeye hari umuhungu hano mu kibuga hagati wabo witwa Pedri Shera yabivuze yakinye 30 yonyine kuri match yeruka ariko 30 Alaves yarasufiye bikomeye hari umusore muto w'umwe Espanyol nawe urimo kuzamuka nabonye ko uyu munsi n'ufite task yo kuza guhangana nawe ejo mundi batsinda Oviedo yaje asimbuye yitwa Barrios bavuze bati nabasha guhangana nawe akabuza Pedri gukina Barrios haraba hari akazi gakomeye kuri Alaves na Salot nabo barabaha akazi gakomeye bara defenseur b'inyuma ariko ntago ari ikintu cyoroshye gusa ni match nayo navuga ko igihe cyiza ekipe zose ziri kuri forme Barcelona nitsindwa iranganya amanota na Atletico Madrid yabigaruye Real Madrid ku mwanya wa mbere navuga ko antuka sayine z'ijoro sayine top z'ijoro turaza kwicara turebe uyu mukino kabisa turebe niba Diego Simeone wenda yakongera agakora mu jisho ikipe ya FC Barcelona navuga ko ifite akantu gato ka avantage kuko iri mu rugo ariko kuri forme aba basore bariho nabo ntabwo ari ikipe bamaze imikino 7 muri competition yose batsinda nta no kunganya Madrid batsinda imikino 7 urabona ko byibuze ikintu kirimo gikomeye yasubiye kuri ya gakondo yayo yo kumenya kudefend Real Madrid igiye yitari mu bihe byiza kuri resulta mu kibuga ariko n'umwuka uyivamo by'ukuri ibivugwamo David nkawe mu membre ntago ibirimo birayivugwamo muri no minsi si byiza cyane cyane kuwitwa Alonso no mibanire ye naba bakina icyo babiganiriyeho ahubwo nabo kunoza imikinire yabo no kubona resultat za ngombwa kuko zo zireteye impungenge kandi bikanakosoka vuba kuko mu makipe yose mwavuga hava kagira hari atihangana cyane turayazi iriya rero ni imwe muri zo ngizo so ushobora no kubura umutoza uri umwana mwiza resultat zikanga cyangwa bitewe nuko umusaruro mutawubona bikanga nimukomezanye
naho ni rezilita zikenewe cyane. Ubushize baranganyije ubushize baranganyije, ibaze noneho nk'ubu ngubu bageze no manota bakayatakaza. Kwa Bilbao ntago horoha, ariko batakaje uno mukino dosiye byahariya birihuta, ntabwo simbizi, hari patience iba nkeya hariya paraporo y'ahandi mu zindi shampiyona cyangwa mu yindi kipe. Banganyije imikino 3 ikurikiranye muri La Liga. Liga niyo mpamvu Barcelona none ino kipe kuba noneho iramutse batsinze ibyahariya nabonye byihuta muntu ntago bisaba ntuza nyinshi. Ni Atletico ni ya 8 Bilbao ntago yabafata mu manota, ariko kumara imikino 3 udatsinda shewe umuntu ashobora kuvuga ati mu kibuga ni Alonso wabuze iki. Ejo twavuga ko yamaze kubona urufunguzo n'umuvuno w'ino ekipi, ariko bise bigwa mu mazi nanone mu mikino 3 yeruka. Ikibazo ngiye mfite kuri Alonso, David, twabonye kuva Kylian Mbappe yahagera isi sezo ya kabiri turimo turabona mu gutsinda tubona Kylian Mbappe cyane kurusha abandi basigaye. Nge nizo mpungenge mfite kuri Real Madrid. Ese ko bagarutse noneho ko bahari presque tout le monde, so udahari ni Mastantono wagize akabazo k'imvura, ariko se ku ikipe ifite Kylian Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham, Arda Güler twabonye ko ashobora gukina, Jude Bellingham adahari, dufite umuvandimwe Gonzalo twabonye muri Coupe du Monde y'amakrebe, dufite Rodrigo. Iyo kipe yagombye kuba koko ari umuntu umwe dependa totalement. Ufite no mfite ikibazo gikomeye cyane, kuko mu mugongo wahanitsemo iki Sidiki muri sport ni igitego. Ubu attaque ya mbere ni FC Barcelona avec 39 buts, ariko reba ibitego Real Madrid itsinze Sidiki kora ibyo Kylian Mbappe, urabona ko quand même c'est vraiment Kylian Mbappe dépendant. So mbona aho ngaho ariho umwarimu architect akwiye gushaka umuvuno utuma iyo dependance itabaho cyane. Nibyo amakipe menshi agomba kuba afite umukinnyi exceptionnel, ariko Bayern urugero, Bayern ndetse n'ibitego byinshi turabona ari kintu cyane ko turabona Baurize baje nabo baracangiye cyane kuri icyo kintu. Nimo ndabona kuko aho ngaho niho hantu mbona hagiye kumugora cyane. Kylian Mbappe kuri ngubu niwe ufite byinshi, afite ibitego 14 kuri bingaye bitsinzwe na Real Madrid, urumva. Donc nimo ndabona aho ngaho akwiye kuharebaho cyane, akwiye kuharebaho cyane kubera ko minota 90 ku ikipe iri ku mwanya runaka bakinyeje bundi Real Madrid cyo yagumye kubona peno yonyine, nayo peno ku giti cyane nabonaga iri dute. Donc aho ngaho niyo mbona ari mucanga moto kuri Xavi Alonso, ari nako kazi kaba karemeye ku mutoza wese ku isi. Umuvuno wo gutsinda umukurikiye Vini afite ibitego 5, harimo ikinyankino ibitego 12 muri 29. So aho ngaho ni kimwe. Icya kabiri ari nacyo wenari no guheraho Real Madrid muri uko kutihangana, buri gihe mbona Real Madrid dressing room yayo ibiremereye kuri buri mutoza wese kubera amazina abarimo. Eske tuvuge ko amazina ahari ni yandi twaye tuzi kuri za Ballon d'Or twabonye hoya quand même, siko twayivuga, ariko hari amazina ubona ko afite uburemere. Kylian Mbappe atari mwendere, Kylian Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham. Ubu hari deba muri Espagne ivuga ngo donc na iyo gestion ya vestiaire dressing room birashoboka, mbona ari cyo kintu nacyo kiye kurebaho cyane. Birashoboka ko uko bakora nuko bakina Jude, Vini, Mbappe bahurira mu kibuga, uratranshura icaza nde agiye abigerageza mu ncuro zitandukanye, Jude ku ntebe, Vini ku ntebe akaza asimbuye n'ibindi, ariko binabyo bitari byabasha gukunda. Hari ikibazo cya meforme kindi gikomeye, uyu mwana w'umunyabrazil transfer ye no kutatuza i Madrid kukuribuka ko Sami tambutse byavuzwe kenshi gashobora gusohoka. Uyu muhungu ubu yakwije imikino 30 adatsinda igitego. Rodrigo rani mbi ku mukino offensive yaherukaga kubwa wa muntu witwa Mariano Diaz mwe bakuye muri Rio, yamaze imikino 30 ariko we byibuze kimwe minota mike 953 bitandukanye n'iminota 1159
uyu munyabrazil akinnye nta gitego atsinda nabwo washaka impamvu ubwo nabyo wumva ko nacyo ni ikibazo umuntu akujya mu kibuga ntatsinda. Brahim Diaz forume yari ariho byibuze sezishize wapi ubona ko yazaga byibuze second half akaba yagenda n'umukino uko ushobora kuba wagenda nka Nouveau Souffle nawe ntago biri gukunda. Ibibazo by'imvune z'inyuma nabyo bitamworoheye umwe araza undi akagenda. Ubudini Huise nari hanze Bagarisia bari hanze Rudiger wenda yagarutse Militao nawe yongeye yagarutse kugeza ryari ba Carvajal nabo ni hasi hejuru. Antuka nabonye no match ni ya kane ni barajya San Mamés ni ya kane yikurikiranya away. Nacyo ni ikibazo kuri Xabi Alonso. Real Madrid ivuga iti ni gute dupangirwa imikino ine ikurikiranye hanze. Bazagaruka mu rugo muri weekend. Ariko ni umukino wa kane kwa 11 mu mpera. Nizere ko kwezi kwa 11 mu ntangiriro. Nizere ko bazakina ine mu rugo urumva bakinga imikino ine ikurikiranye yawe. Nabyo ntago bifavoriza uyu nguyu. Ariko akazamo nakandi bati nubwo wajyawe ntago ujya kwa Giroud nirimo kurwana no gusubira mu ciciro cya kabiri ngo hata amanota abiri. Kandi nabwo uyate rwose utavuga gute se utavuga nk'ikipe irakwibye ahubwo binashoboka ko natatu yari kuyatwara. So iyi ni match rero nabonye muri Espagne bavuze bati mu nyungu za buri umwe wari we wese yaba ushyigikiye Xabi Alonso udashyigikiye Xabi Alonso mu nyungu za image ya Real Madrid ni ngombwa ko iyi nsinzi yaboneka byanze bikunze umwe mu bakonkira babiri araba yataye amanota cyangwa se bombi bayate kugira ngo irebe ko gare ya moshi yagaruka ku murongo ikaba yagenda. Bitabaye ibyo bavuga ko bitari byagera aho ngaho ariko pressure noneho na za sakdi ari igihe rwose zishobora kuza kuri uyu nawe match wa mugani zo gutsinda yanganyije n'ikipe ya Rayo Vallecano anganya na Elche ananganya n'ejo bundi na Girona eshatu zikurikiranye atsinda ejo bundi muri Champions League kuri heka Olympiacos bine bitatu nabwo kuri heka ubwo uribaza nk'ejo bundi ko nabwo twarabibonaga ko byashobokaga ko bari kubita. Reka turebe ko wenda yabona umuvuno ukwinjiza ibitego bitari kuri Mbappe gusa kandi no muri defense wenda ubwo Rudiger yagarutse na Militao bakagerageza kugira ibyo barinda ariko ni test ikomeye kuko ni San Mamés kuri aba basore babanyayigana nabo ntabwo kabara akazi koroshye. Ejo bundi baratsinze Levante 2-0. Reka turebe niba wenda Xabi Alonso aritwara neza cyane. Ni La Liga rero kuri uyu mugoroba imikino yose iri muri Winabet. Ujye ku rubuga rwa Winabet ubashe kubatega kuri imikino. Kuri uyu mugoroba hari imikino ibiri. Barcelona yakira ikipe ya Atletico Madrid, Athletic Bilbao ni ku munsi w'ejo. Uyu munsi umukino umwe indi mikino yose ikazakinwa ku munsi w'ejo rero muri La Liga muri rusange.